Aing dek curhat bae. Aneh ku jelema. Aya nu teu ditiung ngomong. Aya nu ditiung ngomong. Aya nu seksi ngomong. Aya nu ngarokok ngomong. Aya nu itu ieu ngomong. Mun ceuk aing jin sabodonya. Moal minta duit ka manehna jeung meuli rokok. Moal manehna nu doraka. Masing-masing hirup mah heujin. Mun ceuk aing mah nya. Nah nya ketang dangaranna ge emang jelema hirup. Tapi mun ceuk aing sih lolo gue sakitu we teh komandan mah heujin geus dina moal curhat heujin geus seubeuh ieu kaditu nama. Bentar lagi tahun baru, mau stay sama aku? Apa cari yang baru? Jangankan udah tua begini, andai pun saya masih muda nih, masih gadis misalnya. Terus kalau ada cowok yang nanya, sayang, kamu udah makan belum? Udah makan siang belum? Udah minum vitamin belum? Cuma nanya doang. Aduh, nih dengerin ya cewek-cewek. Kalau ada cowok yang nanya gitu, gak usah digubris ya. Kalau emang cowok itu sayang dan care sama kita, gak cuma nanya doang, tapi langsung action. Oh, oke deh. Bentar lagi saya kirim deh GoFood buat kamu, saya pesenin. Atau oke, saya bentar lagi kirimin deh makan siang ke kantor kamu ya sayang, atau ke rumah kamu. Itu baru bener ya. Itu baru namanya cowok yang bener. Gak cuma ngomong doang. Wobbly wobbly, wobbly wobbly. You see that girl with the dick tick tack, 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 dick tick tack. Secantik-cantiknya kamu, seseksi-seksinya kamu, tapi kalau kamu merebut kebahagiaan orang lain, merebut suami orang lain, merebut milik orang lain, tetaplah sampah. Paham sayang? Jadi cowok nggak usah PSBB, pemasukan sedikit banyak bacot.